I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand these are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. You agree? Bad prognostic. I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, "Sir, your loved one has approximately a 1% chance of living." If you can believe it, then how stupid. Are they stupid people? They didn't want to believe it. They think that, well, I'll get tired of this, or I'll get bored, or I'll have some pressure, but there's no pressure. There's no pressure at all. We're going to have a complete victory. We've already, in theory, had a complete victory from the military standpoint. The military, look, their Navy is dead. They have 150, they had 159 ships. Right now they have 0, other than little speedboats that go around that got taken out 8 a day by us. They have no Air Force. They said, you're going to have to take it. We were going to go with them, but they changed their mind because they didn't put it in the paper. So when they sent us this document that we waited 4 days for, that should have taken 10 minutes to do. Look, very simple. We get that. They guarantee no nuclear weapons for a very long period of time, and a couple of other minor things, but they just can't get there. So they agree with us, and then they take it back. Okay. Chira da tar blona to dinya do yele kurena structure la mi sikita kiro kisiku la kota ka ki budbode no kete da ke khai ba khale awe Iran do America lo mo no do sano ko jiro ro li mo so de chomo da la ko wi do la do wi ba ke do Trump ma do da lucy corner ke do li na 24 hour do li na ke 24 hour ko madam ni le ati tinya ba no do da hi wa da 1 ni le Iran kisi lunari topu ni no ba mark la kero la ta kisi lunari wala lucy corner ka te blue wall no so na ki Iran ke le na he wa da le ta te plita te phuda ba ma pi ma phu do wa America ni lo ke pe pe ke te wa da che bu no ko bu da le ko do no tro ni te ni ba wa da ta le lu ba ti pha ba do te wa da Iran ni ba ke ke ni do ta so pa pla la wa ti chi no do te ko ra do apwali no mi ba kha pha do do da Iran so do ni lo da wa te ke ki ma do wa da ba kha le project freedom le ma ha ko ma wa da to ko bo wan lo le tu wa da ko bo le che bu tha ti pha mo no ke ha ke sa do wa da go do ke te blo nye project freedom ni te me the le tu do wa da ko bo yu le ba wa ke le tu do ko bo mat ka ba do ko kha wa da Iran ta lo do lo to wa da le redu ti pha mo ti tap te ni te wa da di ni do be ni do ta so pa pla wa da le do at the phu do ni ke ma ya no ya de ti yo te ni do ba ya ba ni at the phu do da ma chu do wa da le ti ru ko te ka ni ma le te ha de che bo no be le ta du ya de club le chi le do ro te le po ni ba le lo ka le ne ma pele ma le te ni le ba ta de ke ra no pu lo ba so na ke de mu ko de ke ni awe ni me ke kwa le negotiate ni ta le negotiate ta le te me ni le negotiate ta yu po ba ta to wa te le nuclear pa to ni ne pate wa da ta na political leadership scheme le po ba de ti nyo ba nyo kwa ke mo na chum da le nyo to e ku mi bi te nyo ba da asa ka chu ro wa da sa ha wa ni me ke kwa le Obama ma wa da phe a chu kha le ki ro si ko ne to da joint cooperation and joint cooperative nuclear agreement no te me Obama ma da ga ma da to mu le euro ni te blue code bu bi nya na prase yo engli yo po te le ru ma de ha chin no ko he te pu ko wa da awe Iran mo no da te ni ke na che ya che na gu che ni che ma da wa te ke ro na ke do to do lo da yun ta la tu to sa da phyo da ma la sa ke ro che ba he to do sa te ma la ke ro che ba ke mi ke ra ke ta bo che le ta ke ro ba da ta lo to wa da ta pho khu da Iran no me Iran ke plu da che ta pe ni ka la ku ta no mi ti ra ma a ra wa da sa ho ba mu la pa kwa chu kwa le to wa to le ta lo not ka pu wa no phe la bo mo ta lo pu che to da ma wa da yin ti ya pa li mi na 3% sam la ga ya no ba pa wa da pa kilo the ni lo ko ne pa to le ke ti nuclear ni ba ni ka mo no le te ra ba ka le nuclear ta ri no le tra he adu ni di sa na ta po sa mi ni chi le ba bo ne awe problem case on ta ara da so ka le ba ka le Hormuz TDC ke Hormuz TDC ni le Obama te nuclear che to ne te pho da Iran ne ko bu be ane ma ne phe ka ne ta ki ko ra le nuclear ka la no Hormuz TDC do wa ke ba ka le TDC Hormuz ni Iran pho khi wi da khi da play ba o da ta ara da to ka do ko ne myo an di sa ne ko ko an leadership skill and ka te wa sorry political Iran ni le so no ko ni kwa no ka ti ta chi mo la ke
political scheme တွေထပ်ပါနဲ့ဥပမာဝရလာတချူခေါ်ကန်ရာပနေအခုတော့ဝသိတဲ့ကောရခလကရာဖတ်တော့ဝရဘလစပတဲ့အပူကွေတနွီခင်းနွီအစ္စရေးတက်ဆဒဝလက်တော်တော့တော့တဲ့တယ်လေအီရာဟောလောတေဝဒနဲ့ဒီတော့တဲ့ယူနီယံမီတဆက်ဖာပါနဲ့မီတကိုရလေ0ပါနဲ့ဒီနေ့ပါနော်ခေါ်တဲ့ဝသိကမာရတီလေအမစ်ရှင်ကတဲ့ဝရလေအီရန်အနျူကလ িয়ার စစ်ဖတ်တဲ့ပါအော်လောကဟာကွာကချီကျော်ခခမနော်ဒီတော့တက်ဆော့တေဝဒအတူနေကဲအီရာတေဝဒစကြလေနော်နာဝရတက်ဆော့ဂျနေဘလနေတေဝဒလေမမဒီနေတက်ပလောအမေရိကန်မိသားခါတပါဆော့ဘလခါ RGC ပဲဥခလကူလီတော့ပကခရဝရပကခရဆဝရ red line လောပကလေကပတာဝရပနုဘလကိုနေလောကဲပနုဘလကိုမီတမီလေဖေးကတိဝဒလေ Iran threat ဝရ weapons ဘာခဝဒလေ great uranium enrichment as feedstock filter မနော်အဲ့တော့တေဝဒချေဤနော်ကွန်ပျူတာလေဒီခက်ခါတော့ခါဟော Iran တေဝဒချေနော် that facility proposal နေ America မတူလို့တာပါနေတော့ယင်းကြီးတူခိပါတော့ America လည်းကတော့တက်ခက်လေကြီးခွေးနေ Iran မတူလို့ပါနေတော့ပကရကတော့ဝရနေလောပကကဲနေမိကရမိကဘတ်တဲ့နဲ့တရားပါလို့အခုနဲ့ America ကိုဒွန်တဲ့မှာတော့လူစီခေါ်နေတဲ့ဥခေါ်တော့ Iran ကိုတလီနော် Iran တေဝဒလည်းမိသားဟက်ခါရရဆော့ဘလို့ဟဲတော့ကွန်မြူဝရပက cross ဝရ red line အဲ့တော့တေဝဒကွန်မြူလပကတိတော့ဝရ nuclear ကိုတက်ခင်းနေလောတက်ခါနေတယ်ပေါ့တဲ့ပါနော်တက်ခါနေတယ်အလောပလီတက်ခါနေလာအမေရိကပလီဝဲတက်ခါနေလာအစ္စရေးပလီဝဲစီတဲ့ပလီဝဲလည်းအမေရိကအီရတ်တေတော့ဝရနော်မီတေတော့ဒီစားတဲ့နဲ့တက်ပလက်တီအော်ဘာနော်မီတေဝရတဲ့လောပလီဒိုလည်းတေဒီပါခဲဒီနော်အစကတေလို့တေလို့မနဲ့အဝဲတဘယူဘဘောခုနဘလက်ခါနော်အဝဲမီတေကတော့ဝီလီဘလောမကိုကွာတော့စီတမှုကောတဲ့နော်တို့တယ်စမေဟမှာချုမကြော်ရချီတီတော့ခေါ်မီတဘန်လက်ပါမီတ compromise နော်ကျေပိုက်ခေါ်တယ်မချူတီရတယ် when I the block ha irate wala la uranium o no oda sa hopo oda kilo po i na tete nuclear ba na patamala nuclear ko ba no but komyo patati wala la patati na nuclear ba da me sa tiya ne pati ni phajili patati ba da wala chen mo no do me di sep la ta me choti chot ni ba yi lo de pa ta ta ba ko me ba ti do ta anu da ala ba pati ke na lo ako ne tu me edo wala la pakati ya pati wala sin lo to yi mo no ပုတ်ကွာတဲ့တွေ့တာတီးပါမနော်ဟုတ်တယ်တီးပါခါတဲ့တီးပါတော့တော့ကမာတယ်လေ receive နော်စမနေချူပါတီလေဘာဟင်းညောက်ခလေပါလနော်ချေရမလနော်ချေမာတာနော်မီလာဒီစီကြပါဒီဇပ်တဲ့မတာလေ negotiate နေဘာ compromise ချေ at least နေကွာနော်ခိမလာရတဲ့မလာရတဲ့မြတ်ကဒူးလိုဝတ်မီရတာတော့ဒီနော်မလာကြပါအတာနေဒီဇပ်တဲ့ကိုဟုတ်တော့ချေသမီမာဝရ negotiate အီရန်နဲ့စက်မာဂီဒိုနေဥပမာမာရတဲ့လေညရီဒါပေမဲ့တဲ့ဂီဒိုရအီရန်ပေါ့တာနော်မီပါအခုတည်းတော့အဝနေမိကေရာဂီဒိုဝနေဂီဒရာကိုကလာအဝနေခီလာတို့မလဲ agreement ပဲနေမိကေရာဝရမနော်လက်ကေရာဘာခေနေခီလာနေမေကွနကွေလီဒီဆောင်တဲမနော်အခုလည်းအီရာတဲ့maturity ချလိရှိတီမချလာပါနော်ဝနေမိဘတီးတဲ့ပကတီးရနော်တဝဲတဲ့ချနေနော်တီးစင်းရပါနော်တီဝဲခလူကလာပါကလေးခါတော့ဆော်လော့ခီနခေလေအဝဲတေဝဲတဲ့ချနေလက်ဆော့ပါဖလာဝရမနော်ဘုဒ္ဓရာတော့တဝဲတဲ့လောချလာပါနော်ဝနေပကတီးလာဟိုတက်ခါနေတူညောပါမှုကောဒီIsrael play letter when you get on no java America play letter after the back care about care about who play cano go call a care do machele no whatever the tea behind the table I will meet develop me but tira the tira let and with ala and care all no allow physical murko no disaptere to pay lep tevra no ke America made thatดูก็อัตราบล็อกมันนะบักเขียนอะไรเราดูมันก็ได้เนาะถ้าดูมีอะไรชีรามันได้ทำได้เนาะเอาไว้เพื่ออีกดูเนี่ยตัวที่เจ็บพอเพลตัวนี้รักษาแบบเราได้เนาะตัวมีที่นั่นเราเกี่ยเนาะผู้คุยเรื่องพี่เฮกเซลดูอะไรสักนะปฏิกว่าที่ดูบักอะไรคอนเกรสเลยแต่ละบุลจีเลยอีพีเฟอร์แต่ดูเลยอิรักแค่คิดตัวอีกเนาะที่สำคัญเนี่ยเนาะพี่เสียดูเดี๋ยวเทวดาเรื่องเลวดาเชื่อภาษาอะไรอันนั้นก็เนี่ยดูได้แต่ดูว่าเนี่ยเลวดาคิดสิคุยกับบอลนี่เนาะတော့အားနေနေတော့ခေရထဝဒជីစစ်ကောလကစမဒီဝဒမဝတဝီဒီပါမနုတော့တဲ့ဝီဒီပါဒဘတ်ဆယ်လေဒီတော့တနီနေနော်တနီနေလဝဒတော့ထညာနော်ပတတဲလေခီလာတော့ဘူးခိစီခွေအခုလည်းအတော့ခိစီခွေလေခီလာတော့ဘူးနေသူကတော့ဝဒအဝဒတနီနေကလောတေဘဝဒချီအလေလာ operation တခုတက်လေမီဒီ SKK မနော်လေအမေရိကန်မှာဝဒနေလောတော့ဖေးတခါကဲပမေကေကွာဂရာဖေးတဲ့ပေါ်နေနော်တမှုတကောသေးနော်အဝဲ
kisi ye billion su kisi qui billion based on the high daily burn no away ni away mata pana chawe da do le pete bra le America talo takle le pale khalo hago sasuda wala hago o wada le military base la tikola ko wada le ye me bari ha UAE ha me kuwe utar mo le Jordan utar pa ni ta pa na cha di ba no ta hu ha ko to ma de pa to do wala di ba te wada chen mo no o a khosna na delay ra make ko le breakdown pa ni no et a cha to ne kisi kui ko bon ni le li da pa pe ni no tu ta te ne daily operation cost ni go da wa se ni da ko le wada ko ye ga ya na ba ti chu la che mo le ni mo no le ta hu ta ke pho ko ni lo wala ka boti tu phado ko bo ke ne summary ma le lo li mo no awa ka boti tu phado le USS le lo ma ka ra ke ne ka boti la le lo wada li te na ko do be ne awa ke le te a lo da project cost wada mo no ta phita ma ti pha le awa operation le ta hu ta ke ne no member no congress member te a lo da no ko ne te wada le ye ya million per day mo no akakwe ye ya tini wasa le hare ne te wada le mele congress or te wada na suta ne ye ya ta ka no akakwe ye ya per day ka ba be ki do mo no ka tu wada le khu ya ta chi billion suit what trillion nya no da te tini ta ne choko chola di ta te ne ta le odi te mi da equal daily ba mo no da ke ta suta wala le mnu ma ta sit pha mo no sa te ne awe mi thomo ha cruise missile na petago educator ba ta kele ke chi le le suta wone the tech le mo no ko ne prepare le replace the equipment ne te mi ta le kamani ke wada kama pwe le ke ba high tech technology ta suta wala a le ha ko ti pa da ni ta ke ma pwe ko ti ta le khila ta mo ne ta pwe da a lo su ko ba budget effect mo no budget effect ne ta te ne ko ba le close ta lu ba ko ko ni no le top da wada ke le ti li wada da ke ne request ara wada 1.5 trillion le ta do de wada ti ko go si te ne do wada ata are di wada le apu ni ko ni le ke he ne kom yo awe under administration khira chile congress ne ara wada lu siki na ya ni no le ta do de ti ko tu klu ji ta lu ti pha mo no te wada ji che ne do di do te ne mo no sa ra wada le ki to kisi to do ti le ke da le ke li ni no america tu se ko wada chi kisi te po ni ko bo le ma che wada isore tu ta lu ta le ta su ta we ti pha mo no pa ku se ko wada lo do ke no long term debt mo no long term debt america ne ke ne akama wada 30.9 something ဖြစ်နေမနော်30.8 billion ဖြစ်နေလဲအဝဲအမေရိကမောက်ခေနော် billion မီထရီဘယ်ရ trillion ရက double check တတိတော့လဲအမေပဲနော် sorry over dalam Tesi ho pokwisi ye trillion de me billion ba no tesi ho pokwi ye trillion ka ni tinya la kwanya te we la lo kwe bo la lo kwe bo ni tinya ye ne tinya tu pe ko bo la na le tu le trillion ne ko la bo nyo klot ba la ba no no to te ba ne to do te lo a ko ne le ke ka ma tho da te te ni ko ma tini ne america na ka ma tho nyo ko bu di mi ma che we che le tho a tho no atat maintain at a ba we tho do ma no phele awe phele joba de para cho ne de kle joba de chilo ba ne america ka ma wada 30 key no 30 key ki ke tho wada le 30 ho pho khwi ye le tini ble top le putro tho wada mo ko ne lu ni tho ne ko kwa da me ke tho nyo ko tho tu cha le ko kwa sa wa mo no da delay ha de awe ila no america adig masiko tho ara wada ni lo no we cost the era war alone estimate mo la ma da thela ma da ta de era na kama reach tho ara wada te mo no over 30 years ni no to le ga ni si musi bwa yin ne ba do ba ti amla ga ya siko over da do thela ko di ke tu re ta ko bi je
you know the pepe ileta got be you do net UAE now UAE need whether secret attack on Iran risks drawing Gulf state into the war pele apu kwithimithino no ke whether America ma whether tapatu takara Iran pemuni UAE ni whether attack khusu whether ta le Iran no khawara ko lawa ko le Iran pa ko whether so refining ta lon mo no ta pa ko so ta pu so lo clear si pha ni UAE khawara mo no secretly permitted ni le takutu pula pa at flower ta so pu ba no ta flower le flower ko ni tinya ma le tinya ma ta so pa flower ta le Wall Street Journal ta so lo ga pa ra le ba da Guardian ne ke pa flower ta ji sana ke ne UAE ni ta so ti kwa la wa ti te ni yes de mi ba no mi ba no mia ko me ne le kha pa da te le mi ba te le de mi ma mo la wa te ra tu ti la le pati bu ko ba pa phai le ta do de ra tri kon ta le mi ma cha lo de ပမာချက်သင်းနေလောခမရနေပတော့ပေါ်တော့ပါဒါစီရဘောကြီးဘောယိုကြီးပမာဝတဲ့နော်အဲ့ဒါတေဝရချက်နေခုနကတော့တွေ့ရတဲ့ဖိနေချက်တော့နေဒါခေကဘတ်ညာလာဝင်တခုဖူထရတခုဒါရောရောလောပဖူလို့ကျော်ဝဒါစစ်ကောနော်နော်ဝခနဲ့အခုနေ UAE နေကွာဝဒါတာလော6တယ်လောအဝထဟာရဝဲတာလဲအပအိုပေမနော်ဒါဟုထဟာရဝဲတာလဲအိုပေစစ်ကောတော့ဝဒါလေခါစစ်ကောတဲ့ Iran နဲ့လောတော့ Iran လက်ခိ Iran တင်ညာဝဒါတော့ Iran နဲ့ကိနေတော့ဟစ်ဘလောဝဒါ UAE စစ်ကောနော်မလဲ UAE ကနေတော့ဆိုတော့မွေးတာ America မရတော့ UAE နဲ့ကိနေပါတာခါလဲ Iran အဘလော့တကြပါဒါဆိုတဲ့မနော်คนเรากว่าดอตะเกเลยบางคนบ้านเลยยาสิกว่านั้นนี่เนาะเทวดาจานี่ดอกเพ่นี่ยกเทวดาตะคาลยกเทวดาตะคาลแกอเมริกามีเลขาเราได้อิรักตอนบลอนี่จับได้นะพอเอาได้คิบูเนาะle awe basa wada le ke kha ho ja ho no ore phunu ke ma le ma le so no ko ba mo le wati mi che le kha di ni ko lo ba chi aro do kamla po lo ole la ki ti pan te do hi ba le ka ba kha le ba no ma wi le so no ko ba mo le ta le bu le chi ti pan he plo he wada le tax lo so mo ko ti no thi ko ne ni te me le bu do pa chi o ba ta khu ta le kamla po lo le wada le wo klo we di bu bu no ke ni pla ta le ta du ta ya ni lo ba wada chi ak do na kamla po la mara hi tax ni pan te do wada chi ti pan ne le wada si ko le ta di ni a to ba ne lo e do te wada che che ne mo no wo ni kha le ta so pa pla wada အခုတတနေနော်သမုဒကောတိဥကောကွာမိကမာရောကြလေထီတော့နော်လေဖုထရမာရောတာလူချီခေါနာရတဲ့ခုတုတက်ခုလီလာတာတပတပေါ်ရလေကြာရဝရအမေရိကတော့အမေရိကလေ sorry အီရန်တော့ဘလောတော့ခိနေကိနေဒီတလေမကူဂျတေရတာဆောဘောမနော်သူမလေကွာကတဲ့ပါလေကွာဝနဲ့လေကွာကေအောအခါလေအမေရိကသူကဘောကလူလူမျိုးမျိုးလေဥပိုးတာပဲ Israel international airport လေ bigorine မနော်အမူလေခိရတာ America ဟာနေသုံးမလေ EU နဲ့တဟီတာလို့တက်လေလေကကြောရကြောလို့ဘုံဘုဆူဝနာဝဲဘာလေဟီဥဘူတာဝရတန်လို့ပါခါဝရပါကောခါဝရစတော့ခါဝရကဘောယူလေမစ်ဒူတာခေတော့ဘလို့နေခမရသူတဘယူကြီးတွေဟောနာဝဲဟီတာလို့လေအစ္စရေးမနော်စနာကတလာလောဘယူနေကဘာပါဝရတာတော့ဒမှုမနော်မေတမေပါဒီဝဲအီရတ်ကခါလဘပကိုတော့ဘောယူဒိုရိုတေဖိမနော်တော့ကဲပြတတေစပနလီခါကဲသူတီရပတ်တူနေနော်ပတ်တူနေမှာပတ်တူပကောရလေခတ်နော်ပါခတ်လူနေကနေပူထရနေညကဒူဒီရပတ်ခုတော့ပတ်တူစကောနော်တလခတ်နေပတဲတာဒူဘလလီနော်ဝဲတိနေကေဝရပါတကလူလာတီတော့ကောတော့ပနော်လနေဝရပါမီဒီစကောကေကေဝဲတိတကလူနေအစတော့နကေနာဝဲဟာပရိဇာလပကောလီလေအိုဝရလေအီရာကောချလီပါတော့အိုတော့ဝရလေအာဖဂန်နစ္စတန်လေခေါ်ပါနော်အိုဝရချချနေလောဘာတရဲလေထဘထဘနဲ့အမေရိကန်ဟီတာမချေဟီတာစတာဝဲလေအမေရိကန်မြေဘဒူရာအတူအတလေဟောကဝလမီဒီအစ်ပနေဝဆူဝရပါဖူမနော်စနာကလေတက်ဒီရအီရာခေတ်ဘော်နေတူကိုခိုဒနတူဒူဒီရာပါရဲသဟီလောချီသဟီလောတစတာဝဲဒတော်တော်ဝဲလေခေါက်ရတူလိုလီနော်ပါရဲဟီစတာစတာဝဲတဲ့လေခါရတဲ့လေဝနလလေအီရာကောဘူးနော်ကတဲ့လေမာဝရတဲ့လေမလောပေါ်ဝဲတာအီရာဘဒိုဖူနော်ကနော်ဟီတာချီဟီတာဆူဝဲလာအိုဒီကလိုဒီကလာပါဝဒလာချာကောနော်ဖုထရဒူတီနေပါဝဒတာပေါ်တူလေကြော့မနော်လာလီတူရတဲ့ဆော့တဲ့နော်မိတမာပါလေတာခင်မလူလေရတဲ့ဆော့တဲ့ဝတိတဲ့တော့ပခုပကောဟာဒီမသိရစစ်ကောပါနော်ကဲပေလေကဒူနေတူခါလာဤကဲစစ်ခေါနာကနေစစ်ခေါနာကနေတကဘူပါနော်ပါဖလာဝရခိခိနေဝတိမာလို့တာနော်ဒီဆော့တဲ့သူဝရကဟယ်လီကော်ပတာလေကွာတာ
Seahawk မနော် W မျိုးရနော်ယူထောကြော်လော်တာအစုတရနေစုမရီယာစု Delta ကမနော်ဘယ်လာဝေးအဲ့တော့တေဘရက်အစက်ကောနော်အခုဒါစကွာဖေးမှာအီရန်နော်ကွာနော်နေတေးလနဲ့နက control တဲ့ homos တဲ့နကမမ်နဲ့နကမမ်တဲ့ကွာဝနေကိနေ pretty လို့တာပေမဲ့ pull up မိမချေလဝနေကိနေ already တာနော်ဝတိစုဝဒါyeah Tripoli no USS Tripoli da wade malu da jelo da kama chile mo no do ta sa me to me ba phulo wade phulo mo leta ake wada Delta Fox Marine du ni phie ma so mo ko de America su du mo no do pepe tete bu to kha na ye ko tu je ko ke ti wada pe na e Tora ke kene America ne anoko ne America ne awati mi play la wada tu boti la ne awati te she wada location ma te edo te wada talo takle ba mono tana kele tini ya ta so te wada la ke kene na Ohio no awa summary Ohio la le da le nuclear power no to wada la nuclear ko ta ke kisi lu pla ne chi lo ta da le la wada su Middle East le ne no ako ne pe me ke kwa ke America khale ko bo yu le te lo no Lile la no ti yo du but ti ba ba ola khache pu pe le ti di se ke me kha pha do wada ibra su do bo ti la kha do ko bo yu le kha lo kha le gun me ko bo ba bo la ke ne be me te le kha le ti la ne aka kha lo sa le ti la ko ne ibra ta to no mi ibra da summary o mo ibra summary we na at ta lo sa do awe America ko bo ti la cluster le ko ma lo go ji do ko ma lo go wada aklo clear de pa mo no do delay da awe mi ra messi de ka signal ka la share wada mo no awe I do wada nuclear kisilu da wada tomahawk do clo clear la osiko mo no missile lo do te wada le lo li no le wada su Middle East na mi do ka wada Iran ne te wada le ba mo la kha da yin ni tu da le nui ka tho lu ya kilometer ako ne me do ka wada Iran ne no te siyem ni da bu la no te siyem du le ba la Is up to Neta and the color summary to see him in you. Then the Lelaka boy you Nilla Poco and Julia Bumara. What I would defend on Lolomono. I hold that a lane like a catchu without a summary like a cat till again a chumo or Mukode. Tell a summary at a catchu that a mere more than I care what it taken in a Latilla, Carlos, Latilla, Balletilla, Bacarala, wada Irako Panana. Jere music chumu da mo mi ta kha wala ko botila to pate ni botila ba le pole phola do we kha ro da ira le ta phola le pole phola ba kha thu plo da ko ne ba mi jini mo no ta mo le ko boy yu mi de lo mi po boy yu kha da le bolo chi lo ko le ku lo da ke mi su botila lo ba kha ta phola da kha pu to go da lo we ta phola da pu ro su le mu ko 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 pa no so na ke da we le America ni nyu de ne wo de share da location ba da te na ke le te wo da le awe E no le la li na ta Ohio class la ke da summary ko boti la le da nuclear power do to wa da nuclear kisilu pe ne le no ho se pe se ni no we le te ba ta mu ko ti na tab ko da le tu na wa da ta so ti la da le chemistry ko ni lo